Passiontide. Passiontide kadai ki artiyo ki bakadu jong kapor Lent, kastang nadu katayo kabasan jong kapor Lent, kabar kakatian pareng ki kot ka Passion Sunday. Ka Passiontide ka yad aha katayo bakhoy rukumju, barkakut hadu kasngi sajan bakhoy. Kini ki artiyo ki bakadu jong ka Lent, kabalang kapusan ya kajing sya ashitom bakajing ya pukris. Kijing puli, kijing duway, bat kirukam le niyam, kilam yengi sya kaju kalenti, kata sya Calvary. Kapor Lent kadai kapor kajing kala kabamut bakajing wan pa sya ukris. Ka Passiontide kalam sya kajing jiliw jongka, kakot yengi banpet permang sya kajing yap ukris. Haba ukris upan pao ya kajing it belay kabapura, lingba kajing sya shitom kijong o. Kajingka ya kidur bukhoj hakan ni kapor da kijan so baingon kadai kadustur kabayat ngadu kapor berim jong kabalang kalam sya kajing mut ha kaba ukris udai kajing long khoj bat kajing long belay jong o da kabasya shitom ha kajing long beriu jong o na kabenta ban pelat im ya kaperthai kajing ka no da kajan ya kidur bukhoj baro lapen long yengi ban ap khmi ya kapaskha da kabayui bakidur kidar ki bakhoj kija nika no kawan ha kajing perkhat chungi ya ka e kabaja ban khmi lenti ya ka